Šta je jaka mreža? Da se ne prekida nešto na mobitel. Dobra mreža koja se koristi u najboljem izdanju. Kad ide na selo da zovem puno riba. Nešto gusto kad kroz to ne možeš da probiješ. Da pal pleti. Ta mreža može neko jako bude da prenese. Ako ima ribarska mreža, može biti mreža oko kuće, može biti dosta mreža. Da se može cijeli dan zvat kad je jaka mreža. Ako nema mreže, neće ti moći dolazit mreže i nećeš moći ništa raditi. Jaka, stabilna i kvalitetna mreža jedan je od glavnih faktora koji omogućavaju visok kvalitet i nivo usluge kakvu Easy Mobil pruža svojim korisnicima. Easy Mobil ti omogućava stabilnu i jaku mobilnu mrežu sa 99% pokrivenosti naseljenog teritorija BiH 2G mrežom i 70% pokrivenosti naseljenog teritorija BiH 3G mrežom. Easy Mobil, tako lako.